Mo ine fonga mena tula ia o te valauri fa chofo o le mai mo mai lunga o penga tafailangi. Tala lo loto ile atua wo le taimi le upo le atua. Awana ise me toi fala blaveina lo loto mai so lau mafuta malau focus in le afiafi. It is about time for the word of God, the spoken word of God. There is power in the word of God. Paulo le upo mfai ona fa peona suia ilo tangata ma faola ina ilo loto. Faola ina ilo wanganga. Thank you Jesus. Elefia fia foi satani pa saune te fala ngolongo le upo le atua. Mele mo ini o fonga, just lift up your hands in the presence of the Lord right now. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Le atua le afiafi na mato saune fala ngolongo. Ele ngata mato tono le fale o tupulanga talvo mai senvo ye mato tua. O ona mato fatasia le afiafi fatasi me o mai mo mai. Ilunga o penga tafailangi so se vaenga le langi. Talo fa pitore le pole atua lau faunga mai se mamalu o lau fio. Ina yalu male mana la upu le atua ya faya lo fina ngalo le afiafi. Have your ways, oh Holy Spirit, have your ways, oh God. Fale ngaina se nganga fala velave le suafo Yesu Kristo. Ama e ale tua la upu le pole ia ina ni loto. Ngau siamo si tia venga. Nga yo le mana lo nganga pa ia le afiafi lo mato atua. Te fa manuia le atua e tupulanga taru e mato uma le leipo. Mato fa peatu le atua ya foi lava le vi inga ya te olo mato tama. Fa fta nganga pa ia lau fa unga le afiafi. We give you all the glory in Jesus' mighty name we pray. And every God's people says, Amen. You may be seated. Vi ia le atua. Talo mai lo apa peona te langona ina le atua le afiafi. Pa talo fatu tatou talo vau le po. Mai se foi o una le atua tatou fatisia, ni se foi o matua. Fa fengai nga toina, mi se foi o nisi tatou tele mafuta fatasi le tovine. Pa talo fatu so pelo Yesu Kristo. Afa pe foi o estalvau sa e el proclame le vaso ma vai mo le taimi mua. Na e mataria le fala tanga ma avelo wola mo Yesu ale wa to tao ma ale fiafi nei. Se singa no no pa pe o ele nga sal vaso ma vai kai mua le ko kakao ma le fiafi nei. Ave ke ma. Ave le tanga e vai nga ya. Ave se pate fa filo ila to le fiafi. Pa talo fa foi fa ptoyo mai mo mai lungo penga te fai langi so stafara lo langi. E pe lava lui tau le wa vatu le taimi nei is about time to share. Au lava te matamuli au te fefe share le upo le atua. Fa lau ilo atu le upo le atua yo tua oi. Ma se so se tasi na te loa te sila fia le ma iloa. E te le iloa lava se me o lai wi na tanga te le taimi. Au foi te fefe au te ma. E le se mai le lofa. Ai lofa ia nganga o tangata share le upo le atua. Pa iloa le upo le atua e te le iloa le tangata le fiola le teimin lei. Al teimin te se inga le upo le atua le wha ngā tawina na upenga ta whailangi le teimin lei. E nei whapeona wha lau iloa le upo le atua. Me foi lea, mo le atua le whaftai tere i la tō le se inga tātou laim lei. That's your part in the kingdom of God. O lau na sao le malo le atua. Wa ele la aunga, ia le foi e tāpua i uma tātou, ia velo nei tangata whatau wa e wha ngai le atua. Tātou whalongolongo i le upo le atua. Yeah, at the moment you share, that's your part in the kingdom of God. Ele vale lo taui, amen. Asi le fia le tua lau mena la fai. Manatu le fia fia toa le mai lau whalongo, ele ngato tātou e mai mo mai. Ono le mta upu le la o le pone ma talanoa le fia fine o se mta upu e mtoa ta ua lava. Ono le tulanga fo i meolo a fia i tupulanga talavou. A fia fine o la talanoa fa pitoa i le operations of demons in the life of a young people. Operations of demons in the life of young people. O ngā ioinga po ngā luenga ke mongi. I o langa o tupulanga talavau. Awane ngalo ya oe there are operations. O satani o lo whelua i ele o malolo, e momoe, e savali, e lele mai. According to the Bible of America, la just pai o satani o la ferwai. Ele malolo. Restless. Ele se kai me holiday ari ki apolo la la maoe. Me vela le ka uai, share ka ko live le. Langal mata upule la tal no al ponei. We are going to talk about the operations o ngā luenga po ngā yoinga. A ke mongi. Langa tele tangata le karkongu i ke mongi. Tele tangata mai o ke le karkongu i ngā me o ke mongi. Fa fenga le karkongu ke lo ngā luenga Yesu ar kuringa o ke mongi.
O ai o kere karkongu ke mongi, a le teleo nga luenga Yesu al kulinga ke mongi me fa malolonga mai. Demons are real. Skemi ngo karkala le langal verso mavai. Fa ko a umal ko rally verso mavai. O ko fale la fa sa malolonga ke la kikia sulua po lima. Sulu kia sulua ku kulua ya lesi usonga masong ku finge mo mai ke mongi. There's a demon possessed young person. Mamai le male. Male le man le. Fa ngol mai ke mongi, mai makwa mai ke mongi le nga fa ya. Ele ma fa ngaloka ele fa ka fiofia. Makala ka e la luva le fale. Alfa matalanga le ilia. E o iluva ai. E kango ai kiaka. Man mawa kunga. Ngofolo si lesi vai, ngofolo si lesi vai, ngofolo si lesi lima, ngofolo si lesi lima kakao lesi mo aru, asa fa lesi lima onga mangaba. Fika mai lai oi. Kasi lua kolu fa lima ongo kakaka ya sai ka fia le kemong ya kas. Le tangata le poses le kemong. La nga fa ngal mata pula la talno le fia finga ilanga ole anga yo kemongi. Ako mo fo ile manifesting ke mongi fo ile manifest mai per ke mongi le sa kuri va sama vai. Ai mo fa yanga aka mai sa vali mai manga yolo ofu malo au le anga ke mongi oi amen. Nga ke do fe ya mal ke mongi. Kal makau ki ole mele ngol makau swafa. Pa longo maya si longo lo limba pe wa fa ole nga wa kalia fa kanga Yesu ke wisa wa talia Yesu ve malim fa ola. Si lunga langa makau kia le menga yawe si kele lunga ave se pati mo Yesu le fiaf ole kemianga e kalia Yesu fai mali fa ola lo langa ke nga ye loa wa ya ke oile pule malemana. You have the authority and the power. E kuri ai ke mongi masakangi mo longa malo. Ya ilo le menga oi longa kanga kongu ya oi maltala jus pa yesi dia kuli malo siole to tonu ya oi. Jesus in you is greater than the devil outside there. Ya longa Paul vi inga fo ile ali tu mau fa tau va ai tangata. Ale fo mau le usonga ma ke minga fa lenga luenga. Ola fa ya ko ese uma ese uma o ka fiale le kanga kale urkinga ngo ke mong. E mai fa mo le pasta o ese ya kula ko lunga ele mfai ka fiofi. But when you know your authority, ai lo le ke ole pule male manga. Ele se ke mong ye ku ya o amen. Because ola ile ka kai malosi le ko ngu ya o ngai lo ke mong ile pe milionga ke mongi, pe se fulu ke mongi, pe se lau afe ke mongi ke fa sangai. Nga le suafa Yesu ke manga omia. Amen. Only the name of Jesus. Menga lengo fa tu le via finge lenga to tato don le falengai. O le mai mo mai ye share le message ngele via finge lenga ngaluenga ke mongi o me mongi. Ele ma se mea fa ngo fie yo le menga fa ke mongi le alu file mbua. E ka u fa mai siang fika nga e. Ala mo se fa makala ku le fa nga. Le mga ore ai nga ka ile so ngfua. Ha fenga kuli me yo ke mongi. Me mo ka le practical le. O le kuringa o ke mongi. But there's one thing to know about demons. E ke longa luenga ke mongi how they operate fa fenga enta mai. Fa fenga nga lulu e tangata. Ale me ka ua ye e lo kuli. Ole tangata la Yesu e ke lo kuli ke mongi. Ole se foi kai me ke fenga ke wa kuli ya ke mongi ala foi lo me ke mongi ala foi o le ke mongi amen. Ke kuli ya ke mongi ala me ke mongi e ngo va ya. Me fenga kaua kuri mo mola ke mongi aro kuri ke mongi amele. Ka fa vai kuri mo mola ke mongi aro le kuri ke mongi. Awa ale kuri alo ke mongi e ke kuri aro ke mongi e perfume ke mongi la enta ya oi. Ai fa longo le mai le ponge kuskusi le notes. Take some notes, scriptures. Langa meyo memo ya casting out demons is a real activity. Ngaluenga is a work
Mana onga o Yesu wa fio le langi amaya ta tole pule mana tangata FAATAOTO. If you believe, you can cast out demons. Eva peranga o tangata lotu. Eke loku. You know about God, you know about Jesus, you know about heaven. Eke loa le kala winga ya Yesu, eke loa le kala winga ile kua, oinga faya oinga kare papa, oinga ela au. Oinga faola. Afai nga lo lo le mafau ai ke la mau ke kongu matalia o ye kongu ele la se problema se manga o ya o le mela fa nga kuri ke mongi kuri lu le fa kuri le palau vale kuri le koluse fa nga le fa la koluse ele sola se ke mongi se fa la se koluse amen ele sola fa se ke mongi pe fa la se kusipaia satani wa te chila mai la pepaia. Ai, famerka la kuspaia o le suafa o ai Yesu Keriso. Can you shout the name Jesus? Jesus. Jesus. O le suafa nga famerka kuspaia fa nga in the name of Jesus. E usika ia ke mongi ke mu ke mongi. E ke le mfanga la kumalengo le worship center. Satan in the name of worship center. Ele ya se ke mongi. Langkap ke le maporoku. Ola waka kai le maporoku. Ole stangata lo ke lo langa lo kuika. Amen. Awe ke maporoku e mapo Yesu. Amen. Ava se pati mo Yesu ole suafa le ke mu o satani. Me mua pu le mai fa mole attention. Awanga ka alo le stangata le stalavou langa umar mele fiafringi. Manga yo mele la ta walunga ye ka ko uma. Please know and understand that demons are roaming around. Ia e malamlama mai ai loa. O ke mongi le ka fikuriai. O le fe sabariai. O le fe ai. Ele maloro. Falongo foi laia. Mumu petelo lima foi pevalu. Falongo le mai o mea umaya is in the word of God. Mumu petelo lima foi pevalu. Ia o tau whaatauta, ia o tau matala, ona o le ua whai o tau mona fili, Ia. o le ti a polo lea, Ia. o loo whialua luai o ia e pei o le leona tangi, ua sa ili se tasi e aina e ia. Our adversary, the devil, walks around like a roaming lion. Famai o lai se fesavariai. O le kei ale ka amilo mai faforka maligi ma au ka forka paka. Malanga mo nganga amele. E ke la foi la fa kari mai o le fale. Fa forpa, la loi forfa ma ka for koko le vai ulu. E vai. Roaming. E feo ai. Palong foi le simel mau le fa mangi o ti apolo le malo lo e ferwa ila koa. Yo pu mo foi pe ngol fitu. O le tasi aso. Ono mai ele o tali o le tua. Ia. E tutu mai lumo Yova. Na sau fo isa tani fa tasi mai la to. O feta la yatu Yova ya sa tani. O e sau e mai fea. Ia. Ona tali mai le o sa tani ya Yova. Ua fa apea. O sau na o fea lua i le lalangi. Ma fe sava li ai. Pe male kala ki Apollo, fa ko kle kwa. Fa sa ai mai nga o fe lo lua ia la lang. O so isa va ia lua ia polima mangongo ile upolu. Ai fa yu mai vai kele. Vai. From going to and fro. E alu I o sau I malolo me ilanga vale kamakau o so New Zealand alu ya Australia me I Pakistan ruai sainga. O so fiki sau I konga ko kawalunga mai semko. Vai. Facility. Apa ia access ka malo ilungan ko fari. I've seen me kia pe sia e pule ale ku. Ala ngaluenga le fai le au male po mai na te molia I ka ko ilumo le tu the accuser of the brethren. Nganga ko nga sala mo mari kia palo la le wanga sala. Vai la pale ri ilale. Pese yang pole rally la le fa wa kuku la le fa. La molia oi. Nganga e o nga la le fa wa ingu. Nganga e la le walele. Nga vivi ya la sa le la songa fua. Vai.
And Satan answer, the Lord say, sao fero lua ia lalu. What is he doing? Fero ia. Kau fai kau meran mumu PETERU 5 fai pai valu. Na melenga fero ia. Kau fai kau meran mumu PETERU 5 fai pai valu. Io tau whaatauto. Melenga fero ia. Matala. Ona ole ua whai o tau mo na fili. Ia. O le ti a polo lea. O loo whealo aru wai o ia e pei o le leo na tangi. Ua sa ili se tasi e aina e ia. Wala fero ia sa kangi makemongi. E sue oe. Ole ke inga ile sa ole mele ke lalai. Sa ole ngafonga ke ngofoi. Sa ole atmosphere le ke sa wai. Ala ka milo le leia ka fau mai nga plan ya oe. Ole manga onga ya. E sikoe. Inga ya tivawa. O el mamalaman me kalau pun tivawa. Lamu pala se kulou. Lamu pala. Nguki pa nga ivi, nguki mapau. Ongo le upu tivawa. O le lamu pala se kulou. Ele fa mai. Inga ya sue oe. E sasa oe fa maini. Ele ai. Fagango kafa ele fa maingia. E fai pala asia ka komenti. Fai ai, e aki mai avai, aki mai a kaua i kalinga ma le isu. Kaka war kana kuspa ia, e sa ili se tasi, e aina, alanga pe ol ainga pe mama, tivawa. Makua fai mokua, se kulou. Ele alofor ki Apollo ya, o e fafonga merka ko usama yo mai mamai. The devil never loves you. E makua ika yawe, ai mai se ala, pe afa pe o e fa ola inga. Me fa nga fa le lo langa amene. E ke saule ko le mamalu o le kua ma le fa o kanga le kua ngofo i lo le mamalu. Stay in the presence of God. Awole fa ima fafo, kongu. E vai mo le kama i mo fo ngale pe ala lo lanko makua mo. Pa pela suru kama i mo la lo. Nga ka le ngole fiafi kangi alis. Yo mai lo makama i mo so la lo pa au lo. Lo kinga. Yung fa penga lola ai ala le monga kasi e fa yama oso ifafo sa kongu oso ifafo sa nang ko oso ko ifafo ai ulo le vea fa ka kafa awole oso so ifafo awole oso so ifafo me nga linga ai le isumu pe a oso ifafo kama imoa ngofo le mamalu ole atua amele ai sa vai ola ka milo ala la ngabela suwe. Ele o caminho bilo, se esse pisingisi la como é com você hotel, você fala vengale piliki. Le ele fianga foi com fale piliki. Ele fianga foi com fale lea. E fianga foi que mongi com kangaka. Afa ye fio le tu tonu yawe. E manga foi que mongi ngofo yawe. E fa ka ingala le melenga mai male le usungei kurir ke mongi. Mana tu mai yawe. Or ke mongi ngofo area lo so manko lo party. E uia ku ke mongi ala i menga e whalongo ai, ma menga e makamaka ai, ma mea o laenga e pai ai, ma menga e songi ai se tulou. Entry points nga o mea i e lima o tangata. Alanga sa ili mela fa matala tu ma fo ngalenga enter ke mongi ai alur ke mongi o kangaka. Ele pa ile area lo le spirit. Ele mfai leng fa ele kala le ku ya ili sakangi ya pulela o ya IOPU. Ai le mafai nga e pa ili tangata na tonu the real man. The spirit man. O le mea nga we po ya o e. Vai la manga yo le lo fole tua ki nganga nga pingi o ke mongi ala ya lo fale ko ya oi fa sala moa o se kai mi mai fo i mai leri our area lo soul feelings emotions intellect your will your conscious e ngol mawle melenga mawle ka kalenga ma o ko posesa le fa ya si malo sir ke mongi le la fam kalak mela la enka mi milo ki Apollo. Okay, ko falongo mai, remember. Okay, mongi momonganga. Eleni tangata. They are spirit without bodies. I also any tangata enter mayai. Misi lo tangata ya punga mai le mangu. Oso mai le kai fau se kulou, ke ia le o Kai fau de valua po e oso la ko. Ia le miau le pusi mia. Awe. Pai mai loles tangata e wo fefeke ala ulu, wo fefeke ala ulu. Wala nga fefeke ala ulu sel menga ku wai.
Pamaunginga, momokemongi monganga, falongo le mai mo ele mai mo mai, aonga kuspaia momokemongi, they are spirit without bodies. EFESO yongo fai pesuka si sulua. Ia o ofu o tau I ofu tau a tō toa mai le tuo. Ina ia o tau mawhaia ona te te atu I tō ngawhiti al ti a polu. A wā tātu te le tau matangata. Ia. A o ali isili. Ia. Mawhai pule. Ia. Ma li I o le pauli uli o le nei lalolangi. A toa ma nganga leanga I mea o le langi. Kaufi. A toa ma meka ua, a nganga leanga. We do not wrestle against flesh and blood. That means, o kaganga yo kafa martangata le kei kayo lo kuaoi. Martangata le faya ukala. Ela o se kemongi le mea nga. Awal faya so ole mele, o oya o kemongi. O oya le ai, ele se kemongi o le tangata nga faya le akua. Amene. Kau kele kau matangata o le isiri mafai pule mo nganga. Ai mafai nga fao nga ama ya kemongi tangata ina ua. O so faya kemongi nga ua le makala. Ai alula, kurir kemongi awal tuliar tangata. Amene. Ai, fa mole mana. O le mele ia o tau tangoa I ofu tau a Falong, tō toa vai mai le ora le kingdom of Satan. Makua le leia le planning o le malo. Ina ia o tau mawhaia ona tutu ma te te ea tu pe a o I le aso vali. Pe a uma fo'i ona o tau whaia o mea uma. Tau te tutu maua I lava. O le nei, ia tutu mau ia o tau o fusia o tau surunga titi le wha maoni. Ia o ofu foi o tau le ufi whatawhata o le ami o tonu. Ma ia whaase e waina o tau I vai le sauninga o le tala lei o le file mu. Ia wha o popo I nā mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le wha atua. Tau te mawhai ai o na tinei o whana mu umalava o le o lo leanga. Verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood. Palongo mai. Against principalities. Mai le levo kama. Elunga sakangi, principalities, powers, rulers of darkness, spiritual hosts of wickedness. Vai le ora operate kemo. Sawa mai kama malorosi o kama iskonti fo ile kelinga Afrika ko kama ngingi fo ile. Fai talai fo I, mui fo I. Monganga. Pafenga enter. How demons enter and defile you. Fafenga nga so fa ia o ke mongi ma. Fa le nga inga lo tangata. Alongo le mai pu le mele. Demons, okay mongi, they always look for an open door. Alongo mai. E su e ke mongi me ka o le fai ko ai makala mai. Or a liko crown. O le whatanganga wa e whakanga e sau e kongu ia oe. A ele, a e kapungia le whai kokoa. Ele kai sau ke mongi e os whai oe. A e loka le whai kokoa. Ele kai foi sau, e ke whakanga lo sau. Whakai ka inga le la whakai ka ia le melenga ma o whai le pole la sfalele le basolo ma vai. A le whakoa uma le muvo le nganga pa ia mwhao laina tangata. Kau interview a kolola i o si vai nganga waku whao la meang kupuile. Kanga kale nga afia. E fa mai, o le fa mai o le fa ya ku fa merke mongi o ngai o sama yafe. Ia ngala ia. La fa mai ko fa fo ia le ngu le ngu o kamale sa fa mai. O inga ia fa finge mai o ko fa malia inga le kenge. O fa ko le si va ngap, ele se ke mongi o ka o sama yafe, fa longo le mai mo le me fa un bole. Ele se ke mongi ka o sama yafe, ele se ke mongi ka o kelesa, ele se ke mongi ka o singale avele, ele se ke mongi ka o ngi foloa. Ele ke mongi fa penga. O ingonga wa fa nga ke mongi. Those are the names. Maybe ngi kulanga maoka po ni tangata ingoa ka uo nga ainga. Si bayange ia, fio anga ia. Ele ke mongi fa penga, ele me fa nga la fa penga. Ele suafo Jesus sama yafe, safafo. Le ai se me fa penga. Ke fo wala se sit ponge, telesa out. Ele se ke mongi ka o kelesa. Ngal Paul mer fa sang mer ke mongi po oi. Falongo le mai. Ele ke mongi o fo me fe tanga tsaile nga ngi foloa ma kapua fangua ma me fa ngale ke vai fa mai
e sao nga salu le fale le po, e sao nga pupungi le kioaka, nge kewa kilo akwa kilo mai le lo makua. Si le pepe le po, fa sanga i puarka majiki, se vai me e fai nge lau sambo. A kore le ngiu, kuku maria mai lo le pale ngiu. Pea fa poi leila. Awe ke mapu le ponge ke wa pi olo nguku. Koe fa kafa yo kafa la wasa yo le ko inga me fa pe. Koe fa longo le mai. Wa fa langa ma koe fa mai kersa. Te vayang ale pa iyo nga fioanga. E fa mo le fol ma lama lo sunga le ka pule. E le nke mo ngi fa pe ngai ko ngur kuspaia. Ele foi se mela ofa maria ifo ke mongi. El mem ka ukira le ponga, ele ave fa penga ko ave. Ala ko le uso le on sa vai ka kia uma ko menga le la fenga lwen. Ele fa penga ko fa mer ke mongi. Chele, ave ya o. E kilo mai ele ave ya o lo ke manga o ke. E se me fa penga. Fai kokoa. Fa longa mai. Wala nga entar ke mongi ya oe wa e kakala le fai kokoa. Ale la umaka wa ku fai kokoa. Fa longa fa la ile sa ole upole kua. EFESO e fa fai pelu fitu. Awa foi nei tu inantu e utou se mea e mautu aile ti Apollo. Adoa. Liko crown. Do not give place. That means you open the door. Wa kakala le fai kokoa ya chai kayo e sakangi bolonga malo. Si. Ale fa merkus paia. Aua ngai e kuinga aku se avangoa. Aua la kapungi pera fa ko alo loko. Do not give the devil a legal crown. Wala makau kiol mele fa makal kenese nga kupula fa longo mele makau kiol isfai le mema makau kiol fa makalanga mele ka fa ko. Wala ngole kenese le la fa tau mai. Kenese fa fa peongo le fitu. Ona fitalai tu leo le li ia kainu. Se ale me wo e itai. Se a fo i wo fa u yo mat. Pe a fai e te a miole lei. E te le mo wo e re fia fia. Saurola ia. Ai a fai e te le a miole lei. O lo ta oto i le fai to ale Ta anga sala. oto i le fai to ale anga sala. E wa ia tu lo mana o ia te oi. E te pule foi oi ia te ia. O ele i. O le fai ko ala i fa foi o. Lai ele anga sala i ka fa ko le fai ko. O le ale meleka o koi fa fai ko le loko le lilo kaino. O le fasio kangaka. Loko ki nga. Loko masui o manga o nge fasio ki longa uso apelu. O le fai ko awe kala inga le meta o le loto ti nga. Makua ki nga, there's a wounded spirit. Unforgiveness. Makua ki nga le loko. Asia, wa mura kaulanga longa uso. Ai le mura kaulanga fa mele tala jus paia. La ka o ko le fai ko. Le anga sala. Ala manga o mai anga sala. Tatala mai. Kaino. Fasioki loa. Fasioki loa. Avai koe fasioki. Fa malaka la kuspaia. O la anga o mai le fai ko o le anga sala ya oi. Ai fa mai ke mangu malo fo ia ke ia. Fa lave la ke islia. Ele mangu malo ai kaino. He opened the door. Kakala le loko fai ko le loto tinga, le loto le fa mangalo. La le mega ia fa ia. Fasio tu tangata loa. O le makau kiole mea. Fai kokoa. Tako mai ora fala kalaka mali meleo lai kupulanga kalavau. Lai kikia mela ukalangoa kwai. When we talk about open doors, omega kala kupulanga talavau, fai kokoa mua feu sua inga fa sainga. Sexual immorality. Ela vea imelo fai taanga. Gay. Bestiality, mo feu sua inga meola se kulou. Mo feu sua inga foi lele, kama kenge, le kai alo fia me le kala ngol kuspaia. Au fai ko aia. E ke kalalo, fa longo mai, e o mai o atamatanga, pornography. Aka ingosia iru mo le akua. Also fight on the moment you open the door, I can face for swing and left in the tua, for a lover, whatever kind of
sexual immorality that you are going to commit, por makamaka yaka, makwale fia ile kuwa, ole ke mongi la po la enter maya o falonga mai, you open the door, ile ke mongi le fa ingo perversion, ole nganga ole ami ole anga. Ole nganga ole ami ole anga longa lua, memeka ole nganga, ole melanga le ka ole pa muku sei kulo, whoredom spirit. Ole nganga talitani. It is in the word of God. Palonga falaya. Isaiah sumalaiva foi poifa. O te tuina atu ai kupito, ile lima o le ali isawa. E pule fo ile tupu malosi a te ilantou. Ia. O lo o fetalai mai ai le ali i o Yova au. Isaiah sumalaiva foi poifa. E. PATAOTO lusu tolu foi poitortoru. E wa ai o mata I whawhine ese. E tau tala fo ilo loto I mea whapio-pio. Va ailo mata I finge ese kau kala fo ilo loko I me kau PROVERBSION. HOSEA fafai po suma lua. Lo unu ala to fasili la to ilo la to la au. O fasino mai ilo la to to. Ia. Ya te ila to. Awa o le fia fight anga o faseina ila to. Ia. Ma wala to ese na ilo la to tua e fight anga. By the spirit of harlotry. Anganga faika anga. Ole spirit e ke maualoa pe ua pe nga faike fe sua inga le manguia ai le fa pa ia inga olua po kulanga fo le tama China po tulanga me ola so sua inga fe sua inga le fa kingo inga ia e loa lawa afia ole ke mongi ole spirit me nga le fa kwang le la ele fa pe se longa ke fasa mai pe ke e mai ola ya ke o se ke mongi ele mfa nga aka mai amen ala ke fa inga se ke mongi fa pe asia area ole soul Soul tangata. Not satisfied or tangata wale malia le loko. And last, the opposite sex. Say no to evil. Kilo ko ile mea, last le vai. Kilo le tangata, last le vai. Or savali foa, last le vai. Arwa fa pea, koso ya le vai. Pa o mai le paipa, ba ai ai, pa o mai le paipa. Ke ya le vai. Or ke mongi. Falonga mala ka kausu. Afai e tikto I meio aka makanga se tulou. E le ngato tatou e mai momai. Pe ke falonga pe e koso ia lo loko. E pulo se mea. Nga wa afio le ke mongi. Ke mongi le ka ke mongi ame olanga. Perversion spirit. Mar ke mongi le ka ke mongi karikange. Ele o se le fa vai po suma lua. Pai ko o kala. O mai o nge fiafi. A o lako le upore atua fa senga mai lava o pa ko sa fa peo a fia o le mele o kala fia le fiafi nge o le poa nge ko fa senga luenga le mo tato uma. Fo I ko fa manguia le ko ya fa sa loko inga oi. Ai manga o veo se kala vau sa loko. Se kala vau ke vivi ya ko aru sa o lunga urima ki fa lon ko le loko la manguia pe a sa le kua. Pi le se me fanga le fa lave le ko I mele ro muau ro muriuru. Pi ke vivi ya ko la ka milo Bale stangata. Ya fia lo I mea pe maka makanga. E si ya ko rima ai le video ko ka milo mai le video le meka makamakai. Tuncharan tunana tincha tincha. Tincha. Ai. Ai ba fa ka milo ngai sau mai le pitch ngai le paka rua ai vavau ka milo fengai si umu. Sa wa mbisi le fanga e o ya anga ka milo mai fa pe anga. Ai. Ala si ya ko rima ayo so bale ka manga le aka le ka makai nga ilola yo nga wa cha ko ke mongi ke bale ke fiwe ka pe ke mo inye ke fiwe ka lulu ese ya e fiwe lulu ke faya inga ya ke mongi nga se ilonga sa fa nga luenga mo oi pa ka ka fa wa fa le pisa uso Fai ka fa, fai maalilia. Lona lua. Fai to alonga lua, kamala po le tau le loto le fa mangalo. Or ke mongi la le nga fier ke mongi le ma malili le kuri.
kamala po ale ka ole deaf and dumb spirit. Awa wa ku ngele ke mongi wa sa fa ngele li ngai dung. Ai kikinga le ke ia le kanga kale nga afia mai. Ala fa merka kale nga afia. Kikinga mai la uma la balosi kikinga mai. Ia la malosi va ko wali me pa la uma. Ala fa merka mongi kikinga mai. Sa ora kala ku supaya wa fangolo ngu ole leyo se malama. Amen. Ai foi se mai mai ai mawole mele ka le loko le fa mangalo. Palongo mai e mawole mele ka loko le fa mangalo o ngai a maka mele mele ka o le fatu na toina o le loko waika anka. Vai ka fole le su e mai fa mole su e fale EPERU su lu fa pe su lima fa mole. To. Palongo mele sai kole le me a maka nga fa nga mole me se yo le mele ka o le commit suicide. EPERU sulu fai pesul lima. E o tū whai tete ia te o tū. Ne iai se tasi le mawantu le alofa tū no le tua. Ia. Ne iai se a ona e tupu a e whaaso e sa ia te o tū. Ia. Ma le angai nise to tele. O le root. O le a. O le a foi le ku so le mea le ko ngua ke al kupu foi o. A maka nga oso nga kama ilau. Pa lo le faku oso mai lau, ai oso anga ilalo. E nga maka le mele loko ika. Whanga wa loko ika le mele kau kalunga le ponge le loto le wha mangalo. Ua e feio e wha mangalo le tangata, ku mau pela wita le tangata, you are not gonna forgive her, forgive him, wale mawhai. Whanga wa loko le wha mangalo le mele kau le loto ti ngā le kalunga mai le peru lea, bitterness. Ua pita lo loko ngā lo wa aia kua, lo wa Waki ngalo loko. Ole maalo i fai luma, alo la vai. Maalo i fai luma, alo la vai. Wale no po fela alo ai. Fanga wale loto ti nga po le pita national me ka le rebellious. Loto te te. Loto te fa na wina le meta ole revenge. Tawi masui loa. Ole tawi masui na wale mafaya nga fa mangalo mera loa. Fai lo le mer kanga kala la fasioki o nga uma fasioki o pule lo ele ola. Ko vale ke lo ke se mo tanga tsaye pule le ola. E fiu e faingi counseling fa longo maya. Pole ale le le ola counseling. Be nga ya o nga me ka counseling. Pe professional la counseling le lo langi. It's okay. Ai fa longo. Ole ai fia se ilunga. Pai mamola au. Pole alo salanga la sala malau ele pele la au. Ole melo le loko ka ka momo makinga, loko le fa mangalo. Nga ole manga ole sua fo Yesu sa wa fafo. Amen. Only the name of Jesus can be able to set you free of unforgiveness. Nga ka wa fa mole. Ia fa mangalo tangata. Lango ongal maka upure me ka kemongi. So tangata wa fia mele ka loko kinga ma loko le fa mangalo. Ele wa fa ingal tangata le ke ka yai. La la ka milo inga yai vai kele ma vai loa ma ka fusi. La peko ko fa pea. La fer wa ya pe ngo mai pe ke mai pele ke yai. Ele popolo yai o ka ngaka le wa fia ke mongi. Oe. Le wa ika. Ai nga e fa mangalo. Amen. Ku ala ele ku e kuria ele ku e kele kuria. Amen. Ko fa ka fa yo ka fa mangalo ia. Fa mangalo ia singa uso mo le kala nga fa ia oe. Fai ai, fa mangalo lang kala nga fai o se vai ma lo ofu. Lai fai kala mai e o mea paro ala e ofu mai. Nga i kale le nga kala, ia po se status fang le wa upload foi lunga se status la po a. A fa mer fai ngal kala, e mai mawele la langi pe ngal lo koleanga. Ia e punga fo e le tali di vai la tala la. Yo fe ko ai lo nungo aupa. Fa nga mai lo e ke mongi vai. Sa lo ke mongi fa nga mai tanga tala yo. Ya la fo la ke mongi fa nga ku le tanga tala i. O nga lu ai lo ke mongi amen. O esa le se ke mongi au poseso le loko le fa mangalo. Me fo le ka ko ye fa relationship. Amen. Se a kipi au le papole amen.
Ole papole. Whakafa le sikama vai. Se a kipi se. Vai le kele o i o le samima. A ole mea lea ngā le kipi a mai. Wala ise senga Malaysia ka mga kwa ale pakalenga. Roe po ale pakka po le falali. Ya nga sawa wa kipi le kenge. Ha. Mo e mar ka maro mai. Ala le wala ko ka ma. So le labo kup. Ala mo ek malo ko fale. So le mai. Ai, lo ke pule lo wala. Lo ke fa mer ko inga. Ba mai fanga pua. Ako lang ko inga fanga le kuwa le fale. Mo e kuwa papo vi fanga le. Kikiro ko inga kuwa ba fanga le. E velo lo male mal ko inga maulo. Kikiro ko inga ele mangi so folo mai nga ia. Nga le pusi ala ku mai au kafa. Fa mal ka malo. Fa pusi. Fa eu kafa. Fa pusi. Awa ke pule lo wola, amele. Elo le kali le nga, amele. Kakalo angapongi ngofor mamalu ole atua. Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Awa ke popole. Awa ke peyo le sika mai ki sava inga. Le ngo morong kama wa fa ngelong kama. Tet saula ka ke makamak le kengela le wa mafio. Ia ora le fala inga. A ko le mau. Kikiro ko long kama. Au le iso le kengele. Le alu iso ngakari. Ah. Pe ba ai so mama. La ko ko inga ngofo mama ko ko inga I. La lo ai le. Ai ngofo mela le kengele mar kama yo le. Fa sanga mela la kama yo. Ah. Ale fa sanga melong kama le o mar keng. Ia le ai asko inga kikiro. Le akalo ngakari. La bala au ko inga. Apia, hamai bala kama. Hamai ko inga, wah, mak malo. Maonga. Nga ole maonga le mela yai. Paga ko kafa, maonga. Awole pule le ola, amele. Ko fa kafa yo kafa, suicide is not the answer. Vi ia le ali. Ko anga ka kalo, amele. Ave se pache vi ia le ali. Ai fia mama lama kiri pa fela wala faile menga fasili mai ala toa. Ele. Ole nganga le loko le fa mangalo. Now, fa ka fale mareko iva fa ipelu sulima. Mareko iva fa ipelu sulima. Ua silafia Yesu ua tau fetuli mai le moto tangata. Ona vavao atu lea o ia i le anganga leanga. Ua fape atu ia ateia. O oe na le anganga ngu maritutuli. O te whai atu lava ia te oe, ina e alu I fafo ia te ia, au a fo I e te toe alu I to tonu ia te ia. So o stangata o saure, whai mele o le suicide. Wa e o le level le ua le mwhainga wha mangalo ki ngalo loko, mkwa I pita alo loko, wa e o le stage mulia, manga o le kawiri tanga whai mele anga ia oe, ko e suicide loa, whai le spirit le, deaf and dumb spirit, man. Nana mo walenga deaf and dumb spirit. Ua makwa ipupungi au kalinga wale mga kwa whalongo sesi, nga le pule le ola le mele ke mga oe. Para jangan saya feel spirit le. Feel malia ia fa mangalo. Le ai fa mangalo. So ia. Wala malea. O malia o ke alu fa pea. La fa yaku fa mangalo. O se ori me mongi. Ku sape mongi se ori o malia o ke alu yai. Ai. Pupungi kalinga. Ia ngau kiro la ia. Fa pela pepelo. E alu sa oi se ori. So stangata en pule le ola fa longo le merka ko so mai mai. So stangata e pule leola, e ke le alu leola e whawawau. Auanga I pelongia o se whai whiau po stangata voi le whawhela wha pelonga ia ma fuanga. O whawalawa le mea, o ngā ke oki le loko le whamangalo. O ngā wā whio I ke mongi. Unforgiveness, revenge, anger. Auanga I se whai whiau wha pea, ia o le whinangalo lava lea o le atua. Ia lao sa whinangalo o le atua o le pule leola.
E musu fo fe au ia so ngala unga me mongi ke ole mo se ke kusi amele. La unga me sao. Awal ko lo ke le o ki ka sao tanga te fe ola mai awanga yo fa pe. Ai ka urbe. Ole spirit, deaf and dumb spirit. Ole nganga ole ka milo. I tangata ia fa mele ka fa so tangata. Lesi spirit a fiel me ka ole heaviness spirit isa ia ngo kasi fa pe kodu. E watu le fia i e whanau noa i siona. Pāwina atu i lan tau le mantango fia e sui e le lefu. O le u o le sui ai le whanau noa. Ia. O le ofu e whai ai vi inga e sui ai loto whaavai. The spirit, the garment of praise for the spirit of heaviness. Mamafa me lo loko. Wale mfain ko fa mangalo ses kamalapo ala le heaviness spirit. Ke felua ia makwa I peren lo loko ai fisa loko. Marka malapo o foi mawai kolua spirit de saul ko nga spirit of pemor tanga tau loko le fa mangalo o strong man ia me ka o spirit of jealousy o le loko leanga loko wa fua no mela lima fai pesumel fa A fai e o le loto fua ia te ia. Ma ua fua o ia ilana va ua leanga fo I le fafine. Pe o le loto fua ia te ia. Ma ua fua ia ilana va aile I leanga le fafine. Kilo le upu. If the spirit of jealousy, or the spirit foi le leanga loko leanga, masa salvale, fua. De la ma foi ngfa sio tangata, kau masui. Ma mir fa sa loko me fa pea. Lesi me soai, bo ngaluenga fa ka laiku. Ava fonga mai se fa mo le mata le fiafingai. Afa pe o nga ya lo kia o vai e kakava I lo kinga sa poso anti sa fia me fa ngo fofa ka laiku. Mga misenga luenga mo o foi le mai mo mai lunga penga tsa failangi. Afa se ko ainga I se fofa pe. Se fola su e ka mo mo ka wa fia mo mai ke mongi. A ba ku fa mali e mal ko ainga. E nga kala vanga ole ainga la le mapu ye. Ole ainga la le koma ye. O ai ma wela ve. Ai le lo la fa ke mongi le mele fa. Mo nga luenga fa ke mongi. Ele fia ele kua. E ma se vai mai o kala le babau. Pa longo me farka ko nguma tatou. Awanga e fa longo le mele ele sala pu mai ana mua. Tala le babau. Kala I mega kala ngo akuai. Kala ia ai mai. Kala ia kangalo alangi ma. Pa fao sawali. Kala ia ngi foloa ma le kamaloa. Kala yo le babau na fa longo kala ku spaia pe moi pele moi langa fa ngai ke mo ki fa longo le merkala ku spaia mo murti mo mo fa pe fa Awane manantu ina ntou I tala le babau. si Matala I ngafa ele ai ni ona ngataanga. bai O mea ye tu poi fina unga. Ai le o le wha amafan whananga mai le antua o lo o le wha tuatua. o mea ya so yang fa ngai ke mo ki makari ko tanga tsa Samoa fa merkala ku spaia o Samoa uao le kala le lei. We know the Bible, what the Bible says. O mea fa sa lo te tato le mano so fa Yesu bai. Awar ko fia ia fa longo ai. Makari kongu ai. Mo murti mo fa fa fitu. A o tala le anga o le vavau a whawhine vale mantua. E bai. Ia e alo e se ai. A ia e wha amasani le a meo tua. Alo I kala le babau. Kei me fa se va nga ko mafang. O kei me le malama o Samoa. O kei me le kari kongu I me fa pengei. Ai mana tu le luia ku spaia le ngaluenga sufiku vai pe kol se furu. Falang velaia. Na wha pale le atua I ona po o le valea. Ia, bye. A o loo whetalai mai nei I tangata inu lava ia salamo. Na fa pale le kua I kei me ka feola I me fa pea. Makari kongu Samoa I kala fa pea o kala le babau. Amerika le kua, sole, wala bala nga, wali liu ka ko le kua. Wanga fo amur kala le pe upo le tunu. Liu ia le kua, kia ia me o le babau vai. Na fa pale le kua yo po le valea le fetalai le tua ina salamo ia. O nga ruanga fa ka ulai ku le fie ile kua. Fa longo fa le mo Samuel lu varu fa pe fitu. Ona sai mala uma. Mo Samuel lu varu fa pe fitu. Ona fai mai leo saulo yana wauna. Ina sa ili ia se fafine wa iai se itu vavalo. O te alwatu ia te ia. Ma o fesili atu ia te ia. O fai atu ana wauna ia te ia. Fauta. O le fafine wa iai le itu vavalo.
o loo i ene toro. Ako vai e. Au ngai le kua, I loa le kua o sala elu. Ai ko sa ile ku vavalo. Eu falei a mako o ngale kua, au la unga sua foi Yesu la unga le upole kua, ai vai ku ngale mo el fofa ka lai ku suele mai. Ia man fa matalanga le kele ngai fa longa mo fo mai. O le nei afo, e fa langolango le mano sisili ese. Ele o fa langolango le mango sisili, fa langolango I ke mongi. E wa kiri fa wa o le fo lo kurfo. Amen. Nga lo kola sa, ia sa fo la sa fua. Famanga. Pipisi ya kuimaka. Aba aiku fufu singa. Afo isi meali, lau makalafi. Ya ke vai le mai le ma o sunga ya moe, fai ile kule I vai monga. Kau sanga le o ke. Mai ke mongi fai fa pe. Ai wa uma wa ser ke mongi umalolo si tinanga le nga poses foi le ke mongi. Mas ma kilo nga nga fa mai pasta sa mo le vai le ingo le makoma. Ale fangu le ku le fangu. Ama fanga le aba vai ku. Wa I ke vai le mangong yo le fangu ke le fia song I. Yang fa kole so manga ya fa singa ngu mangai. Amalo se foi longa aso. Ama mai mal fangu nga, mama se sa. Nakawali mele fa ngai ke mongi. Ingu ake ingu nga ke mongi. Ale fa se ingal ka kungu. Palongo le mai. Vai meia, falongo kalabau. Vai mo meia mo science e fi ke mongi ngofo ai. Mo aka urupo. Aingi aka urupo o lo mikiafu. Urupo le ke vai pe ku ye man ngai fia aki mele si piko. Ala fa pe mele urupo. Yang mo le po wala ku mai le woro lo fala la ke mo ya fa mele urupo. Ole au ai na nei oi. Mela ngale ngai mo e vai pi. Ai. Wa pingi o le po, amen. Karo le va ko mo images, o images nga, if you feel ke mo ngofo ai. Aka o po ma sa ka o fala mai, so sa ka o ke vai e u lunga. Ah, pe fa fe wa sa ka o. Vale poko ke mo. Ai mo aka ya black magic, vai mo aka ya le mo powers, Power Ranger. Ah, le aka felengal pu e wedding kong le felengal me. Harry Potter. Ya ke vai. Ala ke wa ke mong. So se aka fa ke mong il fainga. Awe ke makamakai. Al me fela le ngal tato tunu e so imakua. Fa makamakai la ko fa ngau. E wa fengale. O so mal Power Ranger. O mai fonga wa mi fa Power Ranger la fa ngau. La fa ngau powers. Ai le mala mai tangata. Na me le ki e se aka le ia wa o le fa nau. Tasi fa pa le tasi wa tu sa le tolu. Ya la fa makamaka ke ya ka ke mongia. Ola wa inviting ai kongolo fa le mo spirits vai. Spirits. Ko fa longo mai o spirits me ngofo. Eu vou lá le mele ka konga tsanga mo le me le fo tanga tafeoki ko e susungu. Le fa ngol criminate vai da. Criminate te pola ko ngol. Sungu e mele fulefu. Avele ko ngol fa le fa tu lunga le fata mai o lo inei la voia. Agora fai esto ina o le ala vai nei esto ina. Ora ke mongi le menga wa fai ko ngol fa ngula nga. Ala vai le ka konga samo. Fa mole. A o kilo le tangata. Kuru kunga maua kala kuspaya o lefu atu ina atu le lefu. Pai. Ko e foi le nga sangwai. Ai foi le nga ile kua. Ai aku lefu. Ku le fale. Ia vai la ia. La aru le nga se ori la sa lefu e ka fole poku. O mai lo make mongi fa ka kongu. Pai. Kasi la nga mele mo me fa nga le nga fa ya pai nga. Mo ya. Sano le ke mongi mo moe martangata fa pela yo lo ko ai ar ke mongi le ki mo moe. Aba ma ka ki o me ke mongi e fa. Ia fa ka fa yo ka fa fai tia inele fulef. Tia ile fulef.
Ai ava pe foi la yoki fa longo mai. Ai amaliu foi la le anu le langi fa mai. Ole ka ai or ka ko ingari. Fel wai marko inga ngapo. Ele fa mal mole. Ele ko foi marko inga or ke mongi me la usau. Amaliu tangata. Is either you go to heaven or you go straight to hell. Uma. Finito. Lea. Ua oti le maua alu seori. Oti la salo fatfata pela mo uma. La le sime ke mangao. Ele se me ka oti la salo anga yatu fatatali mangale tu na mato. Ele se me ka osaka woki a ko foi mai. Vai fa benga stangata. Fai fa lele wa mi o vai ko sawar ko inga ko pingi o pe fa pe ki fa le ko. Ele ko foi mai lau kama, fa ka fa lau kama ele to foi mai lava. Ale o sa le ola fa vau, wanga ya to ye le fa fanonga fa vau. Ale menga ko foi mai le ka ko o ke mongi menga. Me muri fa uma ko ka ko onga nge fiafi. Le si me al fa ko sa we ke mongi addiction in other areas. Fa longa mai le upulea addiction. Roma valu fa pesul lima, the spirit of bondage. Awa wo to le maua le anganga o le polonga. E to e fefe ai. Ia. Awa o to maua le anganga o le tamawhai. To te wala au atu ai. Ava le tamai. The spirit of bondage. Vai le upu. Spirit of bondage. O le anganga saisaikia. E lokanga oe. E ka ofi oe. E ke le koe mingoi ai. Maku oe. A saisai oe filifili. Saisai oe maya. Ke fiwe ke mingoi ala loka oe. A o mea langai. Addiction to drugs. Kapaa. Maluanga, cocaine, aisa. So stanga tawa mawale meia mele addiction ni meia. Ola o mawale bondage. Ke fiwa ko fia wese pe ya se me su malia ya o pe vai meia. Longa lua addiction mo me ka o secular music. So se kala bawa o fia mo pese le fa ola inga pese me venga yo rock music, heavy metal music. O pula sawi mo upu palau vale upu matanga upu masoa ala ki fia fa longo ai. A fia in the spirit of bondage. E ka fa longo se pese fa le nganga pi ke le mangaya ele mangela e ke o le pese fa le mausau o la lo fia bondage woloka o le bondage le si mele mo ka ka lo atik si mele o social media i lungo online games le masanga ka lango ai wa atik joy ka le kasi ka le lua le o lo fan ka vi ka le kasi ka le lua le TikTok alles. Kale kasir kale lua fai faia. Addiction, bondage. Now, no moi. Now le fasili. La me wala fai mai bondage. Famal mole, ole melo le bondage. Ole mea wa fia ai. Amio ai, wala me faka ku. Pole ale fai o me uma le aso fai ngaluenga pe lawa e ke koma le kamanga e koma le kasi lua ko fai kula addiction bondage. Palongo mai afa pe se me wa fai kwa kasi lua ko fai kula wa le fai tu kayao the same routine kala kayao same routine bondage. Wa mawo le ke mongi le ke mongi sai kia. Ele me fai nga vese. Fa pe ala yo nga ke seki e ke leo seki. O ngai loka oe. Ai mga mira fa sa loko oe. Al mga onga ke mongi e fia ngofo ya oi area sien ka wako. Ala kala fia la fia feeling. O le manga o Yesu, ma le mana o le nganga pa ia. E ke sa o loko la fia feeling. Ave se pati mo ia. Thank you Jesus. Tato tulai, let's all stand. Mo ini fongal mena te yai. O foi le mai mo mai lungo penga tawai langi tau fi mai lo loto. La uska ini mele mai ele tual nei fiafi. Palongo le mata to talvo. A wala kule upule fiafi ngai. Ki kilo vai ngai fa yang pa ile upole tua. Po fele area le ke afia. Ma o afia. Po le area muri lan tau to nei. E ke longo fia le me wa fiwe ku. Wa fiwe kau ku. E kau ku kwa fai. Kau ku kwa fai. Pe se ami ai. It's a habit. Daily e fai pea. O ngai fai lo le signo e mo mai oe. Wa fio le bondage. Al me mo ia fa longo mai.
o lo loko e ke mga aku deep inside your heart e ke fia sa loko a wale mafai asia is a demon of bondage wo ngofo loka masai sai oi a se loko ki ngama se loko le fa mangalo e o marke minga iso su kilo kwa si kanga ke kai ai ele fa mangaloa ke le ke mongi fa la vela venga ya oi e loko le lei e tulanga i so inga le mangwe se kulo whatever la fia fingai mana yo la fia finai mo oi a fa maongi lo ko fa lo mai o nga luenga le e fa maongi lo oi saulo mo le ku a ele manga oi ele saulo ku e fa fa lo mai ele kai fa sa lo ko o yesu fa sa lo ko ele ku pe ele manga oi only when you are willing you have that desire wa yele ngau ka inga lo loko le atua e yele area kasi le ngau mai la upu ne fiafi o le area le ke manga ke sa loko ai au ke manga ora le pongi la ngau le le sa moe wa ke le ngau wala for kayao e le o lava la malolonga fai maki ngai le ulu le la ngaluenga le la waonga. Thank you Jesus. Thank you Father. E la suina au tato pese amal mole tato inga tai sauni me fa mole e ke loa o le mena tuai au ke pole tanga tana utafa na su mai la ia. There's nothing with more. Thank you Jesus. Su mai loa. Thank you Jesus. Su mai. Thank you Father. Now oya male tua just you and God. Just you and God. I love for sister to ai ngana fa ni fo fa tau lai tu. E te loe so anti po so tina sa fia me fa pea. Sa le fia fine fa to e sei no mole tua. Longo le mai fa mole tato so mai mo mai so sta for le langi a fe lo mana onga le pone te fa pe atu tama o tonu le na e feta la ai o le foi no la fine fia fe o tele ma fo ile ai mai tangata ai wo sa o ne fia fe wa se fia lo loto tama o te mana o te sa loto le mele o te polonga ai fa longo mal tato uso si o le mai le tu le fia a uso le au le pesele na e fa to esele le tua ta u le tua le mena na sa le fia fine we fa longo le upo le tua na fa to ese le area tonu le na fe to le upo le tua ya oi o malo na fa to ese fa tato talo mo muli na fa pena fa sa loto le mana le sua fo Yesu e tele sa loto ya tau e tele sa loto stangata e sa le mana le sua fo Yesu na te fa sa loto ina oi. Thank you Jesus. Ele wa o se auro. Thank you Jesus. Thank you Father. Tato leadership amata talo ngana se praying tongues. Ele lo fa ya te le fa na o le tu o la na we fi sa loto ila to le fiaf. Thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Cry out to Jesus. Whatever bondage, He's gonna set you free tonight. Come on, young people. Thank you, Jesus. Jesus. Cry out to Jesus. Forgive that person. Fornication, sexual immorality, suicidal thoughts. Cry out to Him. You will be set free tonight. I want to pass on shalom. Pastor Salo, olo ya yo ya pone pasalo to. Mana babai, oh shere baba.
Silungo riba. Lift up your hands. Lift up the instruments. Lift up your hands right now. Faraloto riba na katajai. Leadership faraloto riba. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, I command the spirit, perversion spirit, leave right now. Get out, 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 out. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Leave, 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 leave. Fornication, pornography, sexual immorality. Loose, 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 loose. Oh, say them a perversion spirit. Leave right now. Leave, leave. Siru oliva. Oh, say them a mama siara mama maya. Lerango loto le famangalo. Unforgiveness. Heaviness spirit. Suicidal. In the name of Jesus. Get out now. 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 Be free. Be free. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Set them free. In Jesus' name. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Unforgiveness, bitterness, anger, leave right now. Now in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Familiar spirit. In the name of Jesus. Get out now. Now. Now in Jesus' name. The spirit of bondage. Drugs and alcohol. Drugs and alcohol. Leave, leave, leave. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Addiction, addiction. Loose right now. Right now. Right now. The spirit of bondage. Get out now. Set your people free, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Get ready to receive the anointing of the Holy Spirit. You want to catch the fire of the Holy Spirit. You got to take the fire tonight of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Get ready. Water. Get ready right now. Get ready to release the oil. Thank you, Jesus. 1, 2, 3. Release. Release. Move, move, move. Receive. Receive. Wauru. 4 hands. 4 hands. Receive. 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 Take it. Take it. Take the anointing. Receive the power of the Holy Spirit. Receive. I want to Pastor Salo. Receive. In Jesus. Anoint them, Lord. Feel them. Feel them. Feel them. Apply your lateral forehead so that tomorrow somebody. Receive. Receive the anointing. Let the fire of the Holy Spirit move. Touch them, touch them, touch them. Touch them now. Yamabuna.
Feel them, Lord. Release your fire. Release your power. Come on, people of God, lift up your hands and be a clip of mouth before Jesus. Talo lo au pe au fa manuia le tua ya oi. Talo uli mai lua pe lo pa ile tua ma fa tu moi. Na bele toi ave sa tau la pati mo Yesu le ya fia. He's such a faithful God. Fa maoni la voia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you so much, Holy Spirit. Le tua tu mauli le ai ma le fatau va ayo matou tangata. Matou matamata le fiafi wa fa manuia wa fa inu wa fa tumu wa fa sa loto. Lau fa na wele ngata o se matou auso inei. O yo mai mo mai penga ta fa ilangi mo so staff le nei lo langi. O atu ele mamalu o la wo fia mai so la upu le nei po. Matou fa pe atu le atu o le vi inga ya tu mau ya te oi. Tu mau le ai ma le mawalalo ma le fa tau va le tangata. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praises. Ora matou tau la pati le atu e te fa fo ya te oi. It's all yours. It's all yours. Leile fiafi lo matou atua ma le matou sauni anga ya tu ainga. Fa manuia ya samo mo mai mai so le mafutanga le nei po. Matou mantua so matou chai fa manuia so ngai Miriamu mai so fatua lavina. Fa manuia wa una mfaina mai mo mai ma so stangata mfaina maul nei po kalame. Fa manuia so matou malo samo le atua. Chai la pe oi le ya tunu mo ya faia lo fina ngalo le ya tunu lo matou atua. Fa manuia ye wa na i fai au na to ina o ti akono na i fatua betou si matou mafuta fa tasi le nei po. Fa manuia fi pese ma la tala au fa manuia inga chai la tala bo. Amrile uso le media. Foi le inga ya to le fiafi. Ka vai macho le anga ya tu ya inga le po. Le mana lo toto Yesu o le valawa tuai. Ala langa le fanau le tua. Ala langa le fanau le tua. Lunga lo au tamtau. Tasi lu tolu. To God be the glory
forever and ever. Amen. Ia, o sai mai na, tu mai na e vavea. Ia, vi ia le atua, whatalo whai o tafa, ai malo le wha malos. Malo brother, malo sisile, o sai. Ia, vi ia le atua. Silanga taua lea, fa mo le tatou talavou. Ia mai se foi na ona tatou fa sia le fiafi. O le vaso a sau le tatou youth rally, o le tatou pledge fa patoa lea. Ia mo le tatou fa mo le malanga i savai. O le aso sfulu valu anga lu sumal fa le tatou o treat e alu savai ia onga o ma kolisi e valu. Mo tele sala fai kolisi o malo. Ia le fa mo malanga le tatou team fa mo le mole. Ia fa le tatou pledge tatou sa ku tasi le vaso a sau. Ia ole le ia lea, this is a very fertile soil. Ia good soil so we tatou seed. Ia awa sous mo nganga. E le fa pe tatou pledge lea. E o ai ta fau se me pe fai se outing le ai. Ona malanga i le fa ola ina nganga tangata misona i fa nau sa vai. Si ngolo aba pe so ai nga sa vai. Ia vai ka ko umai ka ko ai nga sa vai. Ia malanga langa la ave sa vai. Ia mana o miela so soni vaso asau. Ia manuia tele le fiafi malanga ia tu. Ai ngata tai ia na tapena o tatou foa ia fa tatou tala la song fua lunga lo atom tau fa malosi mai tasi ru tolu. So God be the glory ever and ever. Amen. God bless.